Cardom All India 24/7 News ke lang arad on tum phanta cardom bajir eglo beta thandang nilisa milar si imrong pi tang te pinia beta ler jibon pen langpon eglo na Thank you, Drop. Dorabari constituency, aparang kia bitum dengan answer materi berarti lo. Nanti tu masai tu, nona bangke, ini tu Jonel Club Youth Festival ta. Nanti ni lo, nanti tu tahap buka cisi kecedang amai dong tapi tu ni lo. Tapi apa orang cipi bocor berarti lo. Pini kopi koson ben le koson alam kili nai lo ne. Apa nak kili rong lo ne. Laki ni tu dah kacemang koson tu kau lo. Laso college ke kaida itu pu bom la ke itu council pensi allotment la solong le ke pilo sol conservation along le taxi la penke laso college dak nang do penke itu ka bikar ba so tum tame kapuri hin chihung dun pu chingthu dun pu se ka tuk ko beta ning thelo la penke akono na bangke laso ning ge the be lo ako ning ge the isi do thla ni tum ke kapuri ke jum de da khai pina ka posi aso sa third grade fourth grade ke long dun pu busi penang ana tum same laso a college na ke kim ketang te hut penta ningji hak ketang nangki kim mira hut penta ningji ame pini anian ta la pus ning the bom is do bom la te wai phis me ke dam tang ani kan professor la lu ke than bang tum phan sme ke hang hala song bong pen STH kota ke inuet lek the sang ro kom amen ta bari the lek the ana li inuet ke longdun la pusona thak bensa ko non da third fourth grade long ta puson si ki bang no je dakta ko iditum STH inglong so tum han ke karisa ba de no me karizap ka wajah theki gopio polo isia criteria and norms do pusipu ilitum more than 13 puslo pulute ilitum STH phanta hada akota do ponji pusipu a post 13 or less tok do hada la posona criteria la el system do ho la poson system si la pus 1 ke unreserved lo number 1 ke unreserved lo number 2 ke reserved lo la poson si la pus jang thangom number 4 mang ke OBC lo pus tambe number 5 mang ke STP lo la poson ke tok do aso criteria do achar do la son la posona teng ben si government dum sakuri pipi pusipu chok lo to manina to ai phis nem non ku so dim si iditum la so akoles ka pang ni lo ke nang sot ka matha nai bang la hen la ke general district long pang ni kali general district long pulote ada STP ku PPC ki claim ani hak an claim mi nona bang ke ada ke claim no dak ku pu dunia dim bang la pu no kang krui nang ya sap o kachi pu nei kachi yong nang ya dim ko tak dak kachi pu phan tong ni tum kang ni kali rat hoi pen ada ka pini party amendment ben tong ni tum ke bang kali nona bang ke elected body tum ta man ke do Dr. Turam long hak CM Turam long hak alang li non BJP party kang tang kring a party penalang li ke Karbilong Autonomous Council long man ke the nayang dengan kang ni alang li tuma CM sar lapen ke dilhi chitame dispur chitame alang tuma sarkar sedelu aposi elected body tum la soputha kipu dunia ja kongdu non bang ke adak ilitum Assam long 13 model college du la so 13 model dak ilitum Karbing long ta ekopai ke milong lo iskar beng long ke lasi la so a college mangi kasolai ke mat lo putre council on authority abe pusipule hejo la ke direct state government mis na control pusipulu state government mis na control to thik ase state government na control lo control mis sen lo tame non ke kostu dim la so college ka pani la ta state government ka mathania ke nang sot du hui pola ke nang sot pulote state government tum la so college ka pani dim ko solong lilong se ka pani lo pulote la ke six schedule area long si la so a college ki bidang la pen hada I used to aphan akemat ha do nei non ke unreserved long ke ili tuma youth sunda ke thek tumdolo ke thek tum dolo laso category long kachi patte dun long ili tuma youth tum long ji long dun lok te long dun de prote laso pus ner cap no nang pi library to do la pen junior assistant do la pen ga ko fourth grade long bangira ta pang chukidar do la pen do thlang ko pi pus ni do thlang ho lang nang kok ko 1 2 3 4 5 andu chukidar ta do chukidar STP la bang 5 mopen pulu di hala so post 13 or less kuchbu no bang post 5 la number 5 bang ke STP category si puri ro la bang reserve post lo RP buta to ang lo lasi la pusona criteria teng mes la pusona norms pen si ilitum aphan sakuri nang pi bom lang pulo te ilitum long dun delu number 1 la long dun delu laki bang Assam government atum kupito aning hang pen no ke claim bone la ke party alam buna pu alam ko lo government ha pudam nang kokpo bang aning hang ko pipsi nang ki wi mala so teng ben si ilitum ke sakuri da longun chot ko nono bang ke dam tang stami ilitum che thek dong lo out of 19 lecturers a professor pen ke inut nat lo kar bi STH ke bare the lekhe samula inut nat lo
la sinili tum bangke Karbing Autonomous Council la tum hoi tu la sodim ka chiyok dun aji asabo ke sangrang du kok ta hai meni sitame alang tum si authority long kang ni pena bang jakong long si kang ni pena ko pini ni tum la on behalf of political party lu pula kali on behalf of locality ayuth tum pen la pela dak kisar aleng teman setong tek sedet lo la bangke ni tum same warni ke bang la ni jong sini tum chesong dang iba arjap nei ko same alang tum dolo posiku nonge khiti batia por masik kasik sak la helai chi lasi nono bangke ni tum ka chuning ri bang la puhenlo prabjin pen Karbing Autonomous Council along man ke do Dr. Turam Nong Hangsar alang li ili tu man ke do Chief Minister Hemonto Biswa Sharma pen alang tum chingki chi than pen la so puthak step ke deng pen ila STH apota bang ke nang sot ke pe dudun ji phan la third fourth category long pe dudun begi phansi nilitum dak locality hoi la pen youth hoi pen stame alang li tum ban chuning lo pon si ni dam theng than ko